Tauhid tasawuf untuk tingkatkan iman. Dindo, 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 cihuy. Seruling bambu sujih merdutat, taduk musapat ngon para seniman dunia. Pantun ngencai dan bandum tarian adat, salim hormat ke gata bansigom dunia. Di ujung pancu le ureng kemawi, di empe awi jembatan tol kana. Pesan kegerakan lun jino bek laloli, budah besari lam seni budaya. Assalamualaikum ke bandum insan dari ulun tuan sino di banda. Maah dai syalun bila na salah karangan, ne maklum ulun tuan cit ureng biasa. Ratib Siribe pusat jih di Labuan Haji, tempat pesuci umat lam dunia. Nyankeh di sinan ulama sufi, guru rohani kegetanyo dumna. Tauhid hakikat cahaya Allah, supaya mudah taputo barabbi. Gemakna tarekat jalannya hati pada Allah, menan ge surah li Abuya Amran Wali. Zikir jali tak pekayem bak lidah, ingat ke Allah supaya lepah lale bak dunia. Bek sia-sia umuhana faedah, bek sampo gerah singoh lam neraka. Tarekat Abuya geumpama jembatan, tempat menyeberang puto bak Rabbi. Tauhid tasawuf untuk tingkatkan iman. Beglih lam badan ananiah ngon syirik kafi. Kehadam umat salim perjuangan, gata keh insan golongan mulia. Kadang di timu menjangka selatan, menan perjalanan gata syuhada. Ujun ngen bade tanli tahiraukan, gerah ngon bocoban nyan ka biasa. Demi ta cinta ilmu kesufian, semoga gatanyan tamang syurga. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.